Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau penjuru angin kanopi ni tatayan, kadu ku penyin-penyin sipa tatayan badan. Pak pakalan utama kadu pari ku tanya, pak sisa mak ku lupa, gehasa mamat juga. Nyak nanya angin barat, ya liu mak pekat, tanyaan ku lanjut barat laut mak nyaun. Pagun juga ku cuba nanya angin utara, timbal mak ku kakada lungah waktu ku bela. Nyinggahi timur laut badan hagat hanyut, teliu angin timur ikahanggan ngehibur. Mamok sai jama Jawa, tanya angin tenggara, kadu anjak ku cuba mak nimbal nyani laka. Nutuk sumuh ni badan kapaki hijak selatan, gambak mak keliapan hijaan nyani haban. Badan ilung mupuya ku tanya barat daya, kasatanya busisa makung juga hasilna. Kohan belanihan penjuru gulang galing, badan rebon hayungan di bumi toy gicing. Kupana sedah tanya, kesia tipik dija, di dalam Quran kucina, coba pai hija baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.